Mathaine ma miaraho thoko-ini ya Ngong'u erere kaunti-ini ya Kajiado, onjoria a guku o mundu ari na gatawa gake ga kumateithiriria guthie na mbere na wira wao thutha wao kurengerwo thitima. Onjoria maugite riri ti rita ria mbere gutungwo ni thina uyu wa kurengerwo thitima, thina uria kuringana nao matari na uhoti wa kwininira mehokete o thirikari ya kaunti. Tuguo alafu ni turathira mwaki tutireikara turathi mathaa ta meri alafu nona kwina nduma customer itingioka nginya kugura na guku tondu kwina nduma, yani twina thina muingi na guku mundu ona ndarona ni nduma kuingiha. Riu wona mundu ararigwa atiriri thoko ni ya wira uriku angikora lack of electricity. I don't know why kane kuriha matakiriha kanju kana niki gware ndina guo munene ri ni gukorwo ati ona ni mwenyewe ndiramenya ka hena muici thutha wako tondu rendio kihugaga ona customer aranyita kibetio ona turakene ofeki ona ndirakenetwo ngiri fekira mathukire sola tondu sola ri sola gutire mundu ungiuka kurihia mwaki ucio tondu rira ria Ngai, yani the green energy tukirwo sola. Ihinda-ini riu na waikaria itura ria Umoja Mathere mwena wa Ngong'u gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo mari na makaya ni undu wa wagi wa mai uria ugomeire itura riri kwa ihinda iraya. Kuringana na aikari, itura riri rikoragwo na kienderio kimwe kia mai kiria kihoketwo ni aikari makiria ma ngiri 1, undu uria maugite uramatera mahinda magietha mai. Kicagi giki ni kinene gitingeiganwo ni mai handu hamwe, na tondu gitangiiganwo ni mai handu hamwe ona mungiuka ringi raini ithiaga igathie guturuma na kuria na igacokanirira. Mai ni manyinyi muno tondu andu moka gutahia mai makinyaginya thaa kenda cio tuku matire marona mai tondu boru ino itu ni nini na tukora tuongerwo boru ingi nene. Mai magirire gukorwo mena kioski nyingi cia kwenderia mai nigetha hagatiga guceragirwo airetu aya nini magakorwo nginya marataha mai haha utuku. O guku Kajiado, atwarithia nduthi tauni-ini ya Kajiado ni moretie thirikari emateithiririe kuhetana na aria maraiya nduthi ciao na iria ireiywo muno ni iria iguritwo na ngombo. Ile insurance ambayo tunalipiaga pesa ni ya nini? Ina maana insurance ukipoteza kitu inakulipa. Kwani itakuwa nyinyi kama watu wa Mogo ndio mtalipwa pikipiki, sisi tubaki bila? Hapa Kajiado tumekuwa tukipata shida. Tuko na vijana ambao tumewapoteza na hizo pikipiki. Na ni kwa sababu hao watu wa kampuni, sisi tunasema kwamba watu wa kampuni kuna kitu wanajua. Sisi tungeomba serikali ifuatilie sana na wachunguzwe. Wana bodaboda ama mwenye pikipiki anapouliwa huwa anapotea, mtu anakuwa kama takataka, lakini pikipiki yao usipolipa wanakuwa na uwezo, wanakuja hata na maaskari, unarasiwa, unashikwa na unanyang'anywa pikipiki. Ile pesa yote umelipa inapotea hivyo. Makiria ma nduthi 30 ni ciikari maugite cietwo na riu marenda ruhonge rwa ugitiri rwihike kumateithura thina-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.